Aikari akaunti ya Narok ni amwe a aria mekorete moko-ini ma turianime na kurwo ni migunda yao kurumirira ngukumio undu uria ucungagiriria ndugamano iria ikoretwo ari hinya kuhorohia. All these areas ambayo watu wanaingia kwa serikali, mtu anabadilisha plan, and we want to tell those cartels wa mashamba, jaribu, acha mtu ajaribu. Ihinda-ini riu Aruasa ni acoketie ngatho kuri thirikari kurumirira mubango wayo wa kwandikithia arutwo aria mari mawathe rungu rwa mutaratara wa urigitani na utungata wa NHIF. Hallelujah. Mwena-ini wake muikariri giti wa kiama kia aria mari mawathe guku bururi-ini David Sancock nioritie muingi guthingata thayu hindi ino ya githurano. Tusichome inji yetu ya Kenya. Viongozi wengi wako na bomba zingine Tanzania, Europe na Amerika. Hii inji kichomeka hao wataenda. Sisi ndio tutaenda kwa IDP camp. Atongoria aya mararagia mwena wa Narok hindi ya kuhingura kirathi kia arutwo aria mari mabataro ma mwanya. Handũ-ini ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadura.